كنزمر الكلمة بكميها قريبنا لنا እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ስለት ሁሉ በረከትካ ረድኤትካ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ስለት ሁሉ ሓገዝካ እግዚአብሔር አቦ ካባና ካብ ርእስና ኮይኑ ዘይኮነስ ንስኻ ጥራሕ ስለዝፈተኻ ገና ብረካ ስለዝፈተኻ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክንርከብ እግዚአብሔር አቦ ፈቃድካ ስለዝኾነ ካባኻ ስለዝኾነልና ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ካብ ኩሉ ክፉእ ደበለ ቦታ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ካልእ ክንርከብ እንዳኽኣልና ንስኻ ግን እግዚአብሔር አቦ በረከትካ ፍቅርካ ኣባና ግን ልዑል ስለዝኾነ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክንርከብ ስለዝፈተኻ ንዓኻ ከነኽብር ስለዝፈተኻ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ተመስገን ንብለካ ኣለና ስለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ነቲ ሓደ ወድኻ በጃ ስለዝሃብካ ነመስግነካ ስለና እግዚአብሔር አቦ ተሓስብ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ንሕና ክንጠፍእ ስለዘይትፈቱ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ሃሌሉያ ስለቲ ሓደ ወድኻ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ፍቅርካ ስለዘይትበቀልና ነመስግነካ በረከትካ ስለዘይትበቀልና ነመስግነካ እሞኻ እግዚአብሔር አቦ ንሕና ስክፉኣት ክነስና ነቲ ፍቅርካ ዘይንበቅዕ ሰባት ክነስና ንስኻ ግን ስለዘይትበቀልና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ከምቲ ግብርና ስለዘይትኸደና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ልዕሊ ኣቦ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ፍቅሪ ስለዘለካ ኣባና ነመስግነካ አንከንዲሽናል ዝኾነ እግዚአብሔር አቦ ብግብርና ዘይኮነስ ብስራሕና ዘይኮነስ በቃ ስለዘፍቀርካና ጥራሕ ስለዝኾነ ነመስግነካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካ ኣለና ሎሚ ኣብ ቅድሜኻ እግዚአብሔር አቦ ስለቲ ኩሉ ትገብረልና ስለዚ ሓደ ወድኻ በጃ ዝሃብካና እግዚአብሔር አቦ ከነመስግነካ ቀሪብና ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ነዚ መስዋዕትና ንስኻ ከም ንኡስ ጨና ክትወስዶ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ከነኽብረካ መፂና ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ክበር ንብለካ ኣለና ልዕል በል ንብለካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክርከብ ዘይከኣለ እግዚአብሔር አቦ ብዝኾነ ምክንያት እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ግን ረድኤትካ ከተብዝሓሉ በረከትካ ከተብዝሓሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ኣጋሩ ናብ ቤትካ ከተቀላጥፈን እግዚአብሔር አቦ እፅልለኹ ሃሌሉያ ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ዝኾነ ክኽብረካ ክርከብ ዘይከኣለ እግዚአብሔር አቦ ብዝኾነ ምክንያት ሃሌሉያ ንስኻ ግን ሎሚ መፍትሒ ክትገብረሉ ንፅሊ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ኣብ ሂወት ነፍሲ ወከፍ ኣቲኻ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ብፍቅርካ ብመንፈስካ እግዚአብሔር አቦ ክትመልኣና ንፅሊ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ መልኣና ንብለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ኣባና ብዘይ መንፈስካ እግዚአብሔር አቦ ሓንቲ እኳ ክንገብር ኣይንኽእልና እሞ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ይምልኣና ኢልና ንፅሊ ኣለና እግዚአብሔር ካቲ ንሕና ንርእስና እግዚአብሔር አቦ ካቲ ኣቦ ንሙሉእ ዝሓይለሉ ንላዕሊ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ግን ልዕሊኡ ስለዝኾንካ ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ በቃ ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ካብዚ ፍቅርካ ካብዚ መንፈስካ ከይጣዕመ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ክትዕሚ እግዚአብሔር አቦ ንፅሊ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ንፅሊ ኣለና ኣብዚ መንፈስካ ዘይጣዕመ እግዚአብሔር አቦ ካብዚ ፍቅርካ ዘይጣዕመ እግዚአብሔር አቦ ብዘይዚ ፍቅሪ እዚ ብዘይዚ መንፈስ ብዘይዚ ፀጋ ዝነብር ዘሎ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ንስኻ ክትረድኦ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምሳኻ ዝሓሸ ሂወት ከም ዘሎ እግዚአብሔር አቦ ክትረድኦም ንፅሊ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ልቦም ክትከፍት እግዚአብሔር አቦ እቲ ሰይጣን ዝዓፀው ኣዒንቶም ክትከፍት እግዚአብሔር አቦ ንፅሊ ኣለና ሃሌሉያ ንስኻ ንበረኸትካ ንስኻ እግዚአብሔር አቦ ንፀጋኻ ኣሕንፍካ ክትህቦም ንፅሊ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ሎሚ ንፅሊ ኣለና ሃሌሉያ ሰይጣን ከይስዕር እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ኣዒንቶም ክትከፍት ልቦም ክትከፍት እግዚአብሔር አቦ ካብቲ ዘይውዳእ ፍቅርካ እግዚአብሔር አቦ
ካብ ወድኻ እግዚኣብሔር ኣቦ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማቐልቲ ክኾኑ ሎሚ ንፅለና እግዚኣብሔር ኣቦ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ዝመደብካዮ ትገብሮ ኢኻ ሃሌሉያ እቲ ዝመደብካዮ ከይከውን እግዚአብሔር አቦ እቲ ዝመደብካዮ ከይከውን ዝመፅእ ዘበለ ናይ ሰይጣን ስራሓት ኩሉ ሎሚ ንነቕሎ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ደቅኻ ኣዒንቶም ከፊቶም ንዓኻ ከይርዩ ኣዒንቶም ከፊቶም እግዚአብሔር አቦ ካብ መንፈስካ ከይማቐሉ ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ነዚ ዝገብር ነዚ ዝዓፁ ዝመፅእ ዘበለ ሎሚ ነቐልናዮ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ከምቲ ሰዓርቲ ዝበልካና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ምስዕር ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ኩሎም ደቅኻ ስዒሮም ክወፁ ሎሚ እግዚአብሔር አቦ ኣብ መንፈስካ ኣብ ህይወትካ ክነብሩ እግዚአብሔር አቦ ንፅልለና ኣብ ብርሃንካ ክነብሩ እግዚአብሔር አቦ ንፅልለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ምስኻ ምንባር ጥዑም እግዚአብሔር ንሕና ዘይንሪኦ ትርኢ እግዚአብሔር ሃሌሉያ መንገድታትና ኩሉ ተሓልፍ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ወላ ንሕና ዘይንፈልጦ ትፈልጥ እግዚአብሔር ኣቦ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ኣቦ ዘይንከኣል ሰባት ከለና ምስኻን ስለዝኽእለና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ተመስገን ሃሌሉያ ዘይግባአና ስለዝሃብካና ነመስግነካ እግዚአብሔር አቦ ስለቲ ሓደ ወድኻ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ተመስገን
ተስፋ ዝደለኻና ክንከውን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ክትረዳእና ንልምነካልና ተመስገን ንብለካልና እግዚአብሔር አቦ ስኔና እግዚአብሔር አቦ ኣብ መብልዕ ማል ክትውለድ ስለዝፈተኻ ነመስግነካ ሓሳረ መከራ ክትወስድ ስለዝፈተኻ ነመስግነካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይስጥብረና ሀቦን እግዚአብሔር ሃሌሉያ እዛ ኣብ ልብና ኸወልደድ ዝፈተወ ኣብ ልብና ኸኣቱ ዝፈተወ ኢየሱስ ሃሌሉያ ከምቲ እቶም ጓሶት ዝተራእዮም መላእኽቲ ተይልዎም ንኾኑ ኩሉ ዝኸውን ሓጎስ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ሓጎስ እግዚአብሔር ይባረክ ነግረኩም ኣለኹ ኢልዎም ሃሌሉያ ኢየሱስ ሓጎስ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምስ ኩነታት ዘይተሓሓዝ ሓጎስ ሃሌሉያ ውሽጥና ኣትዩ ዘሰራስር ሓጎስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚ ታሪኽና ዝለወጠ ጎይታ ሃሌሉያ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘእተወና ኢየሱስ ክብሪ ንስሙ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንዓና እንታይ እያ መዓልቲ ሓጎስ እያ እግዚአብሔር ይባረክ ሓጎስና ዝተበሰረት እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ገና እግዚአብሔር ጌርና ልዕል ከነብሎ ኢና ሃሌሉያ ሙዚቃ በጣም አይዝ ተሐጎሰ ሰብራ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አምላክ ምሳና ኸውን ዘላለም ዝተወላ ማዕንቲ ሃሌሉያ ሳዕሞ ዳታ ዚሓት ገልና ኩሉ ግዜ ምሳና ሃሌሉያ ዝኾነ አማኑኤል መስፍን ሰላም ኢየሱስ ልዕልበል ሃሌሉያ ኢየሱስ حراوتي كتدمو نتاوتي حرام انت حولي كريستوس حراوتي وديو عسين يسوس زمر اللوية تفتحت بنتي تزللوية عسين يسوس زمر اللوية تفتحت بنتي زللوية
نسنكا سكن خبرها እግዚአብሔር አብይ ወለተይ ፍሩይካ አመለባብሮይ ፍሩይካ የገባነዩ ልዕልከብለካ ክብር ከኽንስካ ስግድ ክብርካ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ አብ ሕይወተይ ፍሉይካ አመነባብሮይ ፍሉይካ የገባነዩ ልዕል ከብለካ ክብር ከኽንስካ ስግድ ክብርካ እግዚአብሔር ናቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብርን ዓኻ እግዚአብሔር ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ከም ትጥዕመና ኮይና እግዚአብሔር ልዕል ከነብሎ ኢና ብመዝሙር እግዚአብሔር سلام نعهم كما يدخل كبرنا أملاح እግዚአብሔር زعدل زياس لذهبني يمسكنه تحرق الديو كميهم قوي مدلهم كبرنا أملاح الجغانا يلدت مزمور كزمري خمدت عمكم كوين كزمروا تخليهم تدليكم كفلوا تدليكم تدعبلوا أملاح يمسكن انت هتبل زع مزمور سيف حجي برهان كونه ليتون حلفه وتصحي أملاخنا تحنتي سلايد ورا ناتي تحنتي ساعة أوكي أملاخنا وريدو كريستوس توليدو كدحن تلاقيخو دمانا أي بقلل دبلا مزمور كتحزوات خب بجرين تزمرة أملاخي مسكن العينة فيرجن أزمة مراد لو أتوم كانوا تفلتوا زيادة بتاع خلالات غير خصم مرأي مالتي
حجي برهان كونه ليتي ونحالفه وتتحي أملاخنا وريدو كريستوس تواليدو كدحن تلاقيخو دمان آي برهان كونه تعزواي نخدك معي أمزناي أورثودوكس علومش هم جرنا نزمرا حجي برهان كونه ليتي ونحالفه وتتحي أملاخنا وريدو كريستوس تواليدو كدحن تلاقيخو دمان آي حجي برهان كونه ليتي ونحالفه وتتحي أملاخنا وريدو كريستوس تواليدو كدحن تلاقيخو دمان آي نايدلو جزائي ناي عالم مدحاني كونه هتاك مريو منصفو سجادو قدميو كبرو سوريو باتي حسران ناي كلو جزائي ناي عالم مدحاني كونه هتاك رأيو منصفو سجادو بقدميو كبرو سوريو نتا حسران ناي كلو جزائي ناي عالم مدحاني كونه هتان رأيو منصفو سجادو قدميو كبرو سوريو نتا حسران نفسي سمعي حجاي ملو جفرا سماي يهب سبحات سيسوس كبيرو تكان حفئيو نفس الأمزتو نتا مرعات نفسي سمعي حجاي ملو جفرا سماي يهب سبحات ممت يسوس كبيرو فكار حفئيو نفس الأمزتو نتا مرعات دي برهان كونه ليتي ونحالفه وتتحي أملاخنا وريدو كريستوس تواليدو كدحن تلاقيخو دمان آي حجي برهان كونه ليتي ونحالفه وتتحي أملاخنا وريدو كريستوس تواليدو كدحن تلاقيخو دمان آي
Christmas. Merry Christmas. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come, thou day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night and death's dark shadows put to flight, and rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come, thou Key of David, come and open wide our heavenly home. Make safe the way that leads on high, and close the path to misery. Oh, rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. ክብርን ኣምላኽ ይኹን።
كلكم قدسان أبيت እግዚአብሔር وعبدحن مصاكم وعنا بزي برهان تنساي ويتنان مدحنينا يسوع كريستوس نقول لخاتكم أبصحكم ميري كريسماس هذا خبتي عبيتي بعل ناي كريستيانات هذا إزي ناي لدت يكلت عبيتي بعلاتي زلنا ناي كريستيانات هذا بعلات كله استفلا عليه خمس سفريو نعنا كنزلنا هذا لدت كويتنا مدحنينا يسوع كريستوس يسوع تتحازي قالايك أتنساي قال يبلنا كلتي زهولي دايزي يزولنا كله بزعبو سلازخنا بزعبا يسوع بتسنتر نايت ماكل نايتي كريستنا امنت تمسرت يسوع تراي لازم بزعبو يقولوا زي ما حالت زي افليت ما حالتيا يسوع كريستوس قويتانا يحرخن داي تصبيت كاب ابراهام جميرو شحن 300 كاب مركو بابيلون جميرو خاك ساعه 600 زخون عمد نبياتن كلهم قدسانن بزعبو نامرمرو بزعبو ناتنبيو منفس قدس بزغلصلهم ناتزاربو بزح بزعبا انت يزاربو خمزلون كي برهالهم كي تغلصلهم كم باولوس يلوزلو اب افيسون كم تحجي اب قدسانو اتمستيرو تغليصو زلو ابتم قدامتكم واي تغلصن كم زبله ناي ابراويان ونعهم يم زغلغلو بزعباتن صحفات بزعبا من الزاربا خمس نبره إن مرمرس كي رخبون حالفهم برحو تسالمهم من برحو نقويتا خمزري وخوينهم برحو قن بفتسم كي برهالهم كي تقلصلهم تخيل كبر كل حالفة الجدال تحرت حالفة كل رأيات مقلاطات سنتنا بعلو تمسي نايت مقلاط ما أكل زخانة مسرت زخانة مخلط تشح مزا معالت زيا أبيت لهم كاب دنقل مريم كم تولده مصحف قدس ينقرنا اتنطب مغيرو ناي هيوت كاب ناي كناني زمن نام ناي محرتن ناي ጸጋን زمن تسغاغرنا له نطب مغيرو مخوانو نستوعلل بزينها نግዚአብሔር አምላክና ተአኪብና نتذهبنا مدحني نذكرنا ناملاخنا نخبرو بمزمور بوداسي ان مسغنو بز مخنياتي نطب مغيرو ناي علمون كي تفلتت عامة علم تبلني راسي حجة تزارب كلا انت تبلا بتعدنا عامة محرت يزبال عامة خناني وديوم عامة محرت كوينو نسود ما بقويتنا مدحنينا يسوع كريستوس بلدتو زمات ايو كبرنا املاخ يخون سلازي نزي كميتنا خنقطرو زين خيل خنكفلو زين خيل عبي هياب እግዚአብሔር አምላክ ተዘፍቀረና ዘሃበና ወዱ እናዘከርና ናይ መድሓንና መጀመሪያ አፍ ደገ ተኸፈተሉ ኃጢአትና ዝጽረገሉ ሰይጣን ዝሰዓረሉ ሲኦል አፋት ዓጽወሉ ንሕና ድማና መንግስቲ አምላክ እናአትወሉ ካህናትን መንግስትን እንኾነሉ መድሓንን ናይ ዘላለም ህይወትን እንረኽበሉ ነገር እግዚአብሔር ዝኸፈተልና መዓልቲ ስለ ዝኾነ በዚያ ክንሕጎስ ይግባአና እዩ ንሕና ከነብዕሎ ከለና ዓለም ከተብዕሎ ከላ በበይን كريسماس مالت تاي مالتيو إلى ما بزينا بقلق سمعهم كله ناي مهاب spirit of giving يبلو بزعبان تاي زاربو خمزلو giving كبلو خلو منهم يسوس دبال قال يلن كدان شركي الكترونيكس قال ملا كله سيد الرايو تزغرم كن بزعبا giving كبال كلو እግዚአብሔር አምላክ ተዘፍቀረና መወዳታ ዘይብሉ ክንግምቶ ዘይንخل ፍቅር ስለ ዘፍቀረና ከፊልናውን ክንወጾ ዘይንخل نعنا مدحان زخوننا نتحدى ود يسوع كريستوس نمدر بملأخو زجبرلنا مهاب عزيو زدن مهاب أملاك كلهم كتبوا زي فتوس لزخونا كلهم كدحنو منتي بوز أمن من تقدحن إلو نتحدى ودو نعنا بملأخو تفقرونا أنا كميكم زرعة قال እግዚአብሔር أملاك ينقرنا يو مالك أملاكنا كبرن مسكانان نعو يخوننا كبرن مسكانان نتجنشل كبرن مسكانان نتبز معالت زي كن مخلت تشح تولده هتان كوينو زمص املاح كلش نت املاح مخوانو خم من زعكيرا اي ملك عباريا وسيدو سمسيلو زمص اماكلنا ترخبه نتقال سغا زخونه ጎይታ አዚና ንባርኾ ዝበረኸት ዚ ካብ ኣምላኽ ስለ ዘረኸብና ኣዚና ክንሕጎስ ኣነ እዚ ዝሕጎስ
زينا أملاخ زبارخو بمدحاني أزي زحقوس كل خاتكم بمدحانكم أزيكم تحقوسوا تقونوا إلي حسب زقرم نقر يخوينو أملاخ هباي كخون بحري أملاخ هباي كقمت منفس قدوس هباي كقمت كميل يخوين اللي زقويتا خبري زقبر اللي أزيو زاد النقيم كاب دقدق صلمات كاب مأسرت سيطان كاب سيول كاب فردي كاب كونني تبصيبه قطرو زيك أوصيو نبرهان نبتنا تورستي أبهلاونتو أب كبرو سحبني سحبكم أملاخ بروح أملاخ نزي أخي جبرك يقول مخرتش عمت أب مبلغ عمال أب تقرز وانا بوتا زتولده زقرمي temperature أب يرساليم كندي كم زلوري أنا رسم تعم زقرم زحلي إلك مدربة داخل مخانوسي كم زهارور قالوا خوين سمعك كده مشات كخون كله أزي يزقر كثر 5 ديجري بزن هنا 5 زحلي مسيخ أسالاس خوقح كله خازي يزقر سقع 10 ديجري temperature أما بالعمال يتوليدوا تراي يتوليدوا إحنا من تخين قرر إحنا من تخين كي تصبنا كي تنكنا هبتام كلش نسود خاوين إحنا من تخين هبتم بسأجا خن هبتم بهوات كن هبتم هبتام كلش دخاوين عرات نعو تسعين له جزا تسعين له محزر تسعين له نزقوي تازي نزبرو كويتا بوتاي ترخبلون أما بالعمال توليدوا أما بالعمال يسوس تنقص نقصتا أما بالعمال توليد أما بالعمال تعم زقرمي كبرنا أملاخ يكون حدا قبلي كم مصحف قدس كان ببيمو لما حلت ملقتنيا أيكون كنت قبل بيزر لكن خزارة بدس ولني قبل قاس معرف حدا كاب تقص 20 شدشتن جميرنا نتنبيبنا يو تاريخ نايل الدتا أو تصحيف لنا له قدس لقاس تزخونة صبصاب كقرب كله خمس جيرو صحيف والله بسادسي تورحي جبريل الملاخ سادسي تورحي قبل كله حجة خامنتا يتصبصب له كاب إلسابيت ناي زكارياس أو جبريل ترخيبو بالسرات ناي مولاد ناي يوحنس مسبسرة دحري شدش تورحي دحري شدش تورحي قبل كله بزعبي زمل كزرله بسادسي تورحي جبريل ملاخ ناب نازريت اتبهال عد قليلا ناب حنت دنقل كاب أملاخ تلاكه نسان يوسف زبهال سبعي كبيت داويد التحاتيا سمتا دنقلتي أخا مريم إيو اتمل آخنا باتيو اتمل اتتسقى جيابير مساخي مو باهي بلكي كابن استبرختي أخي بلا نسا مسرعيتو بتزربو سنبلت إذا خمز زويلة سلام تاس انتا يكون يخون إلاون حسبت اتمل آخ كابلا مريم أبكر ما أملاخ تسقى رخيبكي أخي أمو أي سفره إنه كتأنسي ودون كتولدي سموها يسوس كتسميه يا أخي نسو عابي كخونيو ودل علون كبهاليوم جابير أملاخ كأزفان أبو داويد كهبويو نسو أبيت ياقوب نزل عالم كنقسيو بنقستوها موداتا يبلان مريم دمانة ملاخ إزغي سبعي كيف لتكس كميلو كخوني وبلته بتعمل زقرمي مريم زحتت تحطه very important زغانة حطوي سبعي كيف لتكس كمي جيرو كخون إلى اسمه كا مليسو منفس قدوس كحدركي حيل العلون كسلل الكيو سلازي اتزولت قدوس ود أملاخ كبهاليو إنه إلسابيت حجي مريم وقت زربا كلهم بيلانديا حج مسكرنت يغرب الله جبريل سمع مريم إلسابيت تازمت كيكو أبرقنا ودت أني سالا نتاما خانت تبهال إزوار حزي ساد سايا إيو بلا مريم كابك كومبين سخينا زمدا إلسابيت سحالي فوا جزي أريغا سلزنا برد كتأنس هاي تخيلني يا إلى سلز نبرت مسكرنت مسحابة تحقق أن يزخون مسكرنت نسبات نفسات يهانت زبالو immediately تي مسكرنت مسنجرا زبالتو مريم كا إنيهو أنا باري أجزيابير كم تزربا خايخون اللي بلد اتملاخ دما كابا حالفة يبلنا كبرنا أملاخ يخون أبزمت بسفيحو الزنبب كوا جميرنا لنا زحالفة سنبت بغت علي كنريو إينا كبرنا أملاخ يخون
እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ እግዚአብሔር ዝመዓልቲ እዚ ኣብ ዕድሜና ወሲኹ ነዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ከነኽብር ስለ ዘብቃዓና ክብርን ምስጋናን ብሓፂር ጸሎት ክጽልይ እሞ ድሕሪኡ ደቅና እቲ ኣገልግሎቶም ክምልኡ እዮም ክብርን ኣምላኽ ንጸልይ ሓፂር ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚና ነመስግነካ ኣለና በዚ መዓልቲ እዚ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና መድሓኒ ክኸውን ቅድሚ 2000 ከምዛ መዓልቲ እዚኣ ከምዛ እዋን እዚኣ ንኣና ስለ ዝሃብካና ሎሚ ግዜ ወሲድና ስለተተገብረልና ግሩም ዝኾነ ነገር ንባርኸካን ነመስግነካን ኣለና ተመስገን ጎይታ ስለ ምድሓንና ተመስገን ስለ ዝሃብካና ናይ ዘለኣለም ህይወት ተመስገን ሎም ምሸትካ ኣብ መንፈስካ ምሳና ምሲ በቲ ዝግበር ኩሉ ነገራት እግዚአብሔር ህይወትና ክትንከፍ ውሽጥና ክትንከፍ ገለ ነገር ክኸውን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና ዛ ምሸት እዚኣ ምሸትካ ትኹን ምሸት መንፈስ ቅዱስ ትኹን ምሸት በረኸትና ትኹን ምሸት ምጽንናዕና ትኹን ምሸት ገለ ንሪኤላ ምግላሃት ምግላጻት ንረኽበላ ምሸት ትኹነልና ኩሉ ክብርና ኣኻ ጸሎትና ስለ ዝሰማዕካ ተመስገን ብስም ኢየሱስ ኣሜን ኣብቲ ዝቕፅል ክንከይዲና ደቅና እቲ ዘዳለኹሞ ክትገብሩ እቲ ግዜ ገድፎ እግዚአብሔር ይባርክኩም Everyone. I hope you are having a good Christmas time. So our program will start. Before we start, we'll pray. Dear God, thank you for everything you've done for us, for let us celebrating Christmas for you and celebrating with family and friends. In the name of Jesus, amen. So the first will be the 3 and 5 it's a Christmas play is going to come up.
sorry for they're coming. They're busy. About 2,000 years ago, when King Herod ruled Judah, now part of Israel, God sent the angel Gabriel. Peace be with you. God has blessed you and is pleased with you. Oh, I don't know what you mean. Don't be afraid, Mary. God
God's own Son, and his kingdom will never end. I believe and trust in the Lord, in God. I am the servant girl of the Lord. Let it happen as God chooses. Listen to me, Mary, your cousin Elizabeth, who everyone thought was too old to have children, will have a baby boy who will prepare the way for Jesus. With God, nothing's impossible. I will go see my dear cousin today. Mary said goodbye to her family and friends and went to visit her cousin Elizabeth and her husband Zachary. Mary, I am very happy to see you. I knew you'd be chosen by God to be the mother of his son. An angel told my husband Zachariah that I would be having a baby. It would prepare people to welcome your son Jesus. My son's name will be John. Elizabeth, I have decided to stay here with you for a while. I am glad to have the mother of God in my home. So Mary stayed with Elizabeth for about 3 months and then returned home to Nazareth. Meanwhile, in Nazareth, Joseph was doubting about marrying Mary. I'm worried. Mary's accepting baby we're not married yet. Maybe I shouldn't marry her. I'll talk to her when she returns. That night, when Joseph was sleeping, an angel appeared in his dreams. Don't be afraid to have Mary as your wife. Mary has been chosen by God to be the mother of his son. When the baby is born, you should name him Jesus, which means Savior, because he will save people from their sins. When Joseph woke up, he did what the angel had told him and took Mary as his wife. At this time, the land where Mary and Joseph lived was part of the Roman Empire. The Roman emperor was Caesar Augustus. I want to have the list of all the people in the empire just to make sure they're paying the taxes. I'm going to get the list as soon as possible. And also tell everyone to turn where their families originally came. From there, they can enter their names in the register or census. Very well, Emperor. So Mary and Joseph traveled a long way from Nazareth to Bethlehem, because that was where Joseph's family came from. Mary, we ought to drive very slowly. Thank you, Joseph, for being so kind with me. The baby will soon be born. When they reached Bethlehem, they had problems finding somewhere to stay. Mary, there's no place for us. Many people came to register their names in census. Yes, and every house is full, and every bed is taken, and all the inns. We will have to stay in the stable every day, even if it's full of animals. It doesn't matter. We will do God's will. And in this place, Mary gave birth to Jesus, the Son of God. Jesus' bed was the manger that the animals ate their hay from. A very bright, great star shone over the manger, and they were all covered in light. Meanwhile, outside Bethlehem, some shepherds looking after their sheep through a long night when an angel appeared. Don't be afraid. I have good news for you and everyone. Today in Bethlehem, a Savior has been born for you. You will find the baby lying in a manger. Then many more angels appeared, lighting up the sky. The shepherds heard them singing, When the angels had gone, the shepherds said, Let's go to Bethlehem to see what has happened. Yes, let's go. So the shepherds went to Bethlehem and found Mary and Joseph. The baby's lying in the manger just as the angel said. We have to tell everybody that God has sent his son to be our Savior. Then the shepherds returned to their sheep, praising God for sending his son to save his people. Later, 3 kings, Gaspar, Balthazar, and Melchior,
who were wise men from the east, saw the great bright star. Look, that bright star in the sky. We know what that means. Yes, the old writings that we have read say that when Jesus is born, a bright star will appear in the sky. Let's follow the star. Yes, the star will. Yes, we have to find the new king. The star will lead us on our way. The wise men followed the star toward the country of Judah, and when they got to the capital, Jerusalem, they began to ask people, Where is the child who is born King of the Jews? From the east to worship him. Herod, the king of Judah, heard this and sent for the wise men to come to him. I can't let somebody take my place. Soldiers, I bring me the 3 wise men. I need to speak with them at once. the soldiers brought the 3 wise men to Herod. Hello, wise men. I'm glad to meet you. I've heard about the new baby King Jesus. Once you find him, please let me know where he is so I can go and worship him. But Herod did not tell them that he really had an evil plan in mind to kill the new king. Yes, King Herod. We will continue our journey, and as soon as we find him, we will let you know. The wise men followed the star towards Bethlehem. Then the shining star stopped and shone directly down upon the place where Jesus was. We brought gifts to our king. I brought him myrrh. I brought him frankincense. And I brought him gold. That night, when the wise men were sleeping, an angel appeared to them in a dream. God has sent me to warn you not to go back to Herod. His real plan is to kill Jesus. You will have to take another way home. And next morning, when they woke up, they returned to their countries in the east by a different way. Meanwhile, after Mary's cleansing was complete, she and Joseph brought the baby Jesus back to present him before the Lord. Joseph, let's take baby Jesus to the temple for the priest to bless him. You're right, Mary. We have to present him to our Lord. We should bring offering to our Lord too. As they brought Jesus to the temple, they met with a man and a woman named Simon and Anna, who loved and served the Lord all their life. When they saw the baby Jesus with their parents, they held and praised God. Dear Lord, you have promised you may now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in sight of all nations, a light for revolution to the Gentiles and glory of your people Israel. My soul praise you, Lord. You have done a wonderful things to your people, and I have lived to see it. Be amazed by that the Lord has done. He has sent us a Savior to take all our sin. I praise you, Lord. I praise you. Meanwhile, after the wise men had gone, an angel appeared to Joseph in a dream. Get up, take Jesus and Mary and escape to Egypt. Stay there until I tell you. Herod is going to look for Jesus to kill him. Mary, we have to leave this place tonight. We have to go to Egypt. Meanwhile, Herod was furious because the wise men had tricked them. Soldiers, I ordered you to go to all surrounding areas and kill all baby boys under 2 or younger. There's no other king in this land but me. Then an angel appeared to Joseph and Mary. Joseph, take Jesus and Mary and go to Egypt. Herod wants to get rid of Jesus. I will let you know when it's time to come back. But Herod's plan failed. Mary and Joseph and the baby were not in Bethlehem anymore. They were in Egypt. Many years passed by, and after Herod passed away, Joseph
had another dream in which an angel appeared to him. Joseph, get up, take Jesus and Mary and go back to Israel. Those who are trying to kill Jesus are dead. So Joseph got up. Mary, now it's time to go back. But when he heard that Herod's son was now king of Judah, he was afraid to go there. So instead they went to Galilee and lived in the old town of Nazareth. The end. I did my best. Thank you very much. Okay, now the 3 and 5 classes will be. Okay, the 13 and up will be coming up and singing. I apologize. It's 3 and 5 classes. Two to 3. 3 to 2.
Hello? Okay. Can you guys quiet down, please? Why is it? Okay, this is age 5. The teachers for this class is Yosan, me, and then teacher Zaid somewhere around. Naomi's also a teacher in this class, and then we have teacher Ruta, and they'll be singing Jingle. Hello. And then we have a couple verses. Deborah right here is going to say the verse. Are you ready? Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Isaiah 7:13. Amen. Hello. Yeah, hello. Did I do good? Hello. Merry Christmas. Hello. Hello. Okay, the 6th and 8th class will be singing.
Hello? كلنا حنسا تص كنبل دمፅنا هنا بزيحو كلنا سقيلنا نسمع عين الزارب When there was war at Israel a long time ago, Elijah rotted in a grave, and an Israelite died, so he went in the same grave as Elisha. When the Israelite touched Elisha's bones, the Israelite was alive. John 3:16. For God loved the world that he gave his only Son, Jesus, that whoever believes in him shall not perish and have eternal life. Joshua 1 verse 9. I command you to be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked and stand in the way of sinners. John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. John 1:29.
though. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him
Okay, the 9 to 12 classes will come up. Who's doing a verse? I have. And she will have a son, and they will call him Jesus. He will be the savior of their sins. All of this happened to fulfill the Lord's message to the prophet. Look, the virgin will conceive a child. She will have a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. David, there has been a Savior born to you. He is the Messiah, the Lord. You hold it. Here, we both hold my first. Now play Keep it like right there. Can you see? Jesus born in a stable,
Savior's birth. You left your throne in heaven above to live here on the earth. Baby Jesus lying in a manger, crying for the world. The angels told the shepherds of the good news for us all. Hallelujah, the King is here, given for all men. For today the Holy Son of God is born in Bethlehem. For today, come now sinners, and you saints, all peasants, and all kings, and bow before the earth's Redeemer. Let all voices sing. Hallelujah, the King is here, given for all men. For today the Holy Son of God is born in Bethlehem. Hallelujah, the King is here, given for all men. For today the Holy Son of God is born in Bethlehem. Baby Jesus, blind me, die for me. Jesus, do you know you'll die for all our sins? Don't be afraid, for in 3 days you'll rise again. You will rise again. Hallelujah, the King is here, given for all men. For today the Holy Son of God is born in Bethlehem. Hallelujah, the King is here, given for all men. For today the Holy Son of God is born in Bethlehem. Born in today the Holy Son of God is born in Bethlehem. Born in Bethlehem. This one would. Like hurts my. Yeah, I know that. Yeah. Here we go. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, sing choirs of angels, sing in exaltation, sing all that here in heaven, God's holy world. Give to our Father glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, hail, Lord, we greet thee, born in happy morning. Oh, Jesus, forever to thy name adored. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Alright, guys. I can take your mics. Here, thank you. Hello? Hello?
So now it's 13 and up. Yeah, you are in the second row. That's the first row you're. It doesn't matter. Wait. So you want me? What song are you singing first? The girls part. The girls. It's a girl. No. I'm stuck. Oh yeah, lower it, lower it, lower it. They're okay. All right. Wait, why? Why is it full room? Hold on. Wait, you want to sing? As fall rise off in the sunset, I sweep the snow from my doorstep. I just can't help but stop and grin. It's like I'm 10 years old again. And everywhere I go, I can feel it. Some say it moves like a spirit that falls on us once a year, like it came on a midnight clear. The soul of the season is a gift. When love came down to let us live, let's open up our hearts and embrace this moment for Christmas this year. We're gonna make a sound, gonna make it loud for Christmas this year. We're gonna make some noise, let the world rejoice for Christmas this year. For Christmas this year. Laughter starts before the sunrise. I sneak downstairs with the sparkling eyes, and oh, what joy it brings to me. The family around our Christmas tree, and I thank the Lord for His favor as we sing the songs of our Savior, our Savior. The soul of the season is a gift. When love came down to let us live, let's open up and let our hearts embrace this moment for Christmas this year. We're gonna make it loud, we're gonna make it loud for Christmas this year.
We're gonna make some noise, let the world rejoice for Christmas this year. For Christmas this year. Holy, 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 God is coming near. Unto us a Savior's born on a midnight clear. Holy, 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 God is coming near. Unto us a Savior's born on a midnight clear. Christmas this year. We're gonna make a sound, gonna make it loud for Christmas this year. We're gonna make some noise, let the world rejoice for Christmas this year. For Christmas this year. We're gonna make a sound, gonna make it loud for Christmas this year. We're gonna make some noise, let the world rejoice for Christmas this year. For Christmas this year. Holy, holy, God is coming near. Unto us a Savior's born on a midnight clear. Where's all of my praises? I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God. Here we go. Every praise to our God. to our God. Every word of worship. With one accord. One accord. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise to our God. to our God. Come on, everybody, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. to our God. Glory hallelujah. Glory hallelujah It's to our God. to our God. Come on, say every praise. Every praise. Say every praise. Every praise It's to our God. to our God. Y'all know how we do it. Take it up. Every praise. Every praise It's to our God. to our God. Every word of worship. Every word of worship. With one accord. One Come accord. on, say every praise. Every praise. Every praise. Every praise It's to our God. I want everybody all over the world to sing hallelujah. Sing To hallelujah our God. to our God. Glory hallelujah. Glory hallelujah It's to our God. to our God. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise To our God. to our God. Let's take it up one more time. Every praise. Every praise Everybody. is to our God. Every word of worship. Every word of With worship. one accord. One accord. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise It's to our God. is to our God. How you feeling right now? Sing hallelujah. Hallelujah To to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, every praise is to our God. This is what I love. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is.
Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise. Hello, everyone. I'm up here to talk about what Christmas really means. Most people think Christmas is about gifts and all the good food. Everyone wakes up and opens their presents, but they forget the most important part of Christmas, the birth of Jesus Christ. John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." A long, long time ago, a baby boy was born to a virgin. The baby was the Son of God. God sent his Jesus to save us. That's the real meaning of Christmas. Don't get me wrong, the presents are nice and the food is really good, but let's help each other remember what Christmas really means. Also, the true meaning of Christmas is Jesus was born in order to pay the price for the things we have done wrong, sin. God sent his only Son to be the atonement for all our sins so that we would not be separated from God. Without Jesus, we would all die from our sins. We inherited our sinful nature from the first human beings God created, Adam and Eve. While being fully God and yet fully man, Jesus came into the world as an infant to save us all.
ክብርና ኣምላኽ ይኹን I think ናይ ደቅና ኣገልግሎት ወዲና ኣለና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ቀፂሉ ዝህልወና መደብ ሓደ ናይ መሃብ ግዜ ክህልወና እዩ ከምታ ቀዲምና ዝነገርናዮ ንምሕጋዝ ድኻታት ንምርዳእ ጽጉማት ህያብና ክንህብ ኢና ኢልና ነጊርናኩም ከም ዝነበርና ሎሞ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ እቶም ደቂ ተባዕትዮን እተን ኣሓትን እናመፃና ህያብና ክንህብ ኢና ማለት እዩ ድሕሪኡ ሓፂር ቃል ኣምላኽ ክመፀና እዩ ቃል ኣምላኽ ምስ ተምሃርና ከዓ ናይ ምውላዕ ሽምዓን ሓንቲ መዝሙርን ዘሚርና ክንፈላለይ ኢና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ እግዚአብሔር ሰናይ ይገብር ኣሎ ነዞም ደቅና እናረኣና ንሕጎስ ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ከም ዘሎ እቶም ደቅና እውን ኣብቲ ጉባኤ ቅዱሳን ኣብቲ መስመር ናይ ጻድቃን ውሉድ ኣምላኽ ናብ ምዃን ኮይኖምን ይኾኑን ኣለዉ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓደ ስድራ ቤት ኣምላኽ ስለ ዝገበረና ንእግዚአብሔር ኣዚና ኢና ንባርኾ ኣነ ነዞም ቆልዑ ብምርኣይ ኣዝየ ይሕጎስ ሕልሚ ከዓ ይሓልም ማለት እዩ ክሪኦም ከለኹ ሕልሚ ይሓልም ዝመፅእ እንታይ ኮኑ ኾኑ ከመይ ኮኑ ኾኑ እንታይ ኢለ ክሓስብ ፀኒሐ ይመስለኩም ኣይተሓዙለይ እምበር ንዓበና ምስከድና ኣታ ፓስተር እምበር ንጓልና ተመርዒዋ ሓደ ዘገርም ነገር እዩ ከምኡ ክሓልም ፀኒሐ መን ክልክለኒ ምሕላም መላሓ ምዕላም ጥራይ እንታይ ገደሰኩም ሕለሙ እግዚአብሔር ከዓ ክገብሮ እዩ እንታይ ኢላ ፅቡቕ ምሕላም እዩ ሕማቕ ኣይትሕለሙ እምበር ፅቡቕስ ምሕላም ፅቡቕ እዩ ስለዚ ከምኡ ሓስብ ማለት እዩ ሓደ ቤተሰብ ሓደ ስድራ ቤት ፅባሕ ንጎሲ ክንዛረብ ከለና ክንፀንሕ ኣይኮንና ንሕና ሓደ ጀነሬሽን ኢና ቶም ድሕሪና ዝመፁ ከዓ ናዘር ጀነሬሽን ከምኡ እናበለ ዝኸይድ ማለት እዩ ተካእ ትውልዲ ንሳቶም ከዓ ስድራ ቤትን ቤተሰብን ኮይኖም ደቆም ከዓ ናብ ቤት ኣምላኽ ዝመርሕሉ ክኸውን ከምኡ እዩ እቲ ዕላማ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይርዳእና ከምዚ ኢልና ሓሳብ ሒዝና እውን በዚ ኣርእስቲ ዝብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብደቅና ርዳእና እቲ ጀነሬሽን ኣመንቲ ቅዱሳን ንኣምላኽ ዝኾኑ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝኸይድ ሃበና ኢልናስ ንእግዚአብሔር ክንፅሊ ዝግባአና ኮይኑ ይስማዓኒ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሙሴን ሻሎምን ንቅድሚት ክመፁ እዮም ሙሴን ሻሎምን በቃ ንሶም እዮም ዘለው ሓደ one this over here one on the left ኣብቲ ታሕቲ ወረደ all the way down okay praise God እንፅሊ ኢና እሞ ኩላህና እናመፃና ቅልጥፍ ኢልና ህያባትና ክንህብ ኢና ድሕሪኡ ናብ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንከይድ ኢና ሓፂር ጸሎት ክንፅሊ ኢና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ኣዚና ነኽብረካን ነመስግነካን ከምዚ ዝመሰለ ፅቡቕ ግዜ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እዞም ፕሬሸስ ዝኾኑ ደቂ ዝሃብካና ካባኻ እዮም ወእግዚአብሔር ኣባቶም ድማ ዓላማ ኣለካ እግዚአብሔር ኣምላኽቲ ንስኻ ዝኣመምካሎም ኩሉ ከይተርፎም ኣብቲ ንስኻ ዝኣመምካሎም ክብሪ እተው ኣብቲ ንስኻ ዝኣመምካሎም ምድሓን ይእተው ወእግዚአብሔር ብፀጋን ብቑመትን ብጥበብን ይዕበዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እግዚአብሔር ናይ ፅድቂ መልእኽተኛታት ይኹኑ ብርሃን ይኹኑ ጨው ይኹኑ እግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ንኣኻ ዘሐጉሱን ንኣኻ ዘኽብሩን ንወለዶም ከዓ ባህ ዘብሉን ዘሐጉሱን ይኹኑ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ንበካ ኣብ ኢድና ኣይኮነን ኣብ ኢድካ እዩ ከተቕንዖ ዝደለኻ ተቕንዖ ኢኻ ከተብፅሖ ዝደለኻ ከተብፅሖ ትኽእል ኢኻ ወእግዚአብሔር ንኤርምያስ ዝበልካዮ ኣብ ክርሳ ኣዲኻ ከይተሃነፅካ ከለኻ ፈለጥኩኻ ንህዛብ ነቢ ክትከውንካ ቀደስኩኻ ከም ዝበልካ ወጎይታ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝካ እግዚአብሔር እማመኻ ኣብኦም ክትገብር እስም ኢየሱስ ክርስቶስ እፅሊ ኣለኹ ጎይታ ሕጂ ድማ ንድኻታት ዝኸውን ህያባትና ክንህብ ተዳሊና ኣለና እሞ እግዚአብሔር ከምቲ ናይ ቀርኔልዮስ
ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድመ ኣምላኽ ንመዘከርታ በጺሑ ከም ተባህለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምጽዋትናን ህያባትናን ንመዘከርታ ኣብ ቅድሜኻ ክበጽሕ ንጸሊ ንድኻታት ንምርዳእ ክኸውን እግዚአብሔር ነቶም ዘመሓድርዎ ጥበብን ጸጋን ክስብካ ንጸሊ ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ይኹን ሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ብርን ጎይታ ይኹን ናመጻና ያብና ክንህቢና ድሕሪ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይድ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ከመያለኹም ከመያለና ሁላና ወጽቦኦሲ አንሳብ ሞደው ንበል አምላኽ ምሳና ይኹን ቢልና ሓቢርና ጎይታ ይባረክ በጣም ደስ ዘብል መዘምራን ጎይታ ባረክኩም ኩልኩም ጎይታ ኢየሱስ ይባረክኩም በጣም ዝሕጉስ አምላኽ ምሳና ይዝብል ማልያ ክትሕዝ ከለኻ በጣም ኢኻ ትሕጎስ ማለት እዩ ሞ እስኪ ብሓደ ኮይንና ብሓባር አምላኽ ምሳና እዩ እንደገና አምላኽ ምሳና እዩ አምላኽ ምሳና እዩ አይሎም ማዓንተ ርእስትና ሳያ ማለት እዩ አምላኽ ምሳና እዩ ትብልያ እግዚአብሔር ይመስገን ሓፃሪና ንገብራ ስብከትን ትምህርትን አይከውን እዩ ሰፊሕ ዝኾነ አርእስትታት ስለ ዝኾነ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 18 ክሳብ መወዳእታ ዘላ ክነብብ ኢና ማቴዎስ ቅዱስ ማቴዎስ ጸሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 18 ክሳብ መወዳእታ 25 ማለት እዩ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ ኣዲዩ ማርያም ዮሴፍ ተሓጽያ ከላ ከይተራኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት
ዮሴፍ ሕጽያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ሓድጋ ሓሰበ እምበር ክገልጻ ኣይፈተወን ንሱ ዝሓስብ ከሎ እነሆ መልአኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተራእዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ሕፂትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራህ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኻ እዚ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ ተዛረቦ ክፍጸም ኮነ ከምዚ ዝብል እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ መልአኽ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ሕፂቱ ወሰዳ በኽሪ ወዳ ክሳዕ ትወልድ ከዓ ኣይፈለጣን ስሙ ድማ ኢየሱስ ሰመዮ ኮፍ ንበል ብሓደ ጎይታ ባረኩም ኣምላኽ ምሳና እዩ ልደት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ብዙሕ ህፃናት ይውለዱ እዮም ብጣዕሚ ዝገርም ብተኣምራት እዮም ከዓ ዝውለዱ ኩሎም ከም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትውልዲ ግን የለን ፍልይ ዘብሎ ነገር ኣሎ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትውልዲ ክውለድ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍልይ ዝገብሮ ካብ ድንግል ማርያም እዩ ተወሊዱ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ተሓፅያ ከላ ማርያም እዩ ምስ ዮሴፍ ተሓፅያ ከላ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ካብኣ ተወሊዱ ዮሴፍ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ሓደ መልኣኽ መፂኡ እንታይ ኢልዋ ወዲ ከም ትወልድ ይነግራ እሞ ከመይ ኢሉ እዚ ዝኸውን ኢላ ትዛረቦ ማለት እዩ እዚስ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ወዲ ዘይፈለጥኩ ኣነሲ ከመይ ኢሉ ኣነ ክወልድ ዝኽእል ትብሎ ማለት እዩ እዚ ምስ በለቶ ማርያም ከም ዝኽትብሎ ከላ ተሓፅያቶ እያ ነይራ ንዮሴፍ ማለት እዩ ዮሴፍ ምንም ዝፈልጦ ነገር የለን ክትወልዲ ምስ በላ ፅቡቅ ገይሩ መሰረጋገፀ ነቲ ሓሳብ ተቐበሎ ይኹነለይ ከምቲ ናትካ ዝበልካዮ ትብሎ ማለት እዩ ዮሴፍ ምስ መፀ ግን እንታይ ሽግር ተፈጢሩ ዮሴፍ ኣብቲ ናይ ዕብራውያን መርዓ ክገብሩ ከለዉ ከምዚ ዓይነት እዮም ዝገብሩ መጀመርያ ክመፁ ከለዉ እንታይ ገብሩ ዕብራውያን መርዓ ልምድታት ማለት እዩ ደረጃታት ኣለዎም ሰለስተ ዓይነት ደረጃታት ማለት እዩ እቲ መጀመርያ መርዓ ብወለዲ ዝስራዕ ነይሩ ኣብ ሃገርና ትርኢ ትኾንኩም ኣሬንጅድ ሜሬጅ ዝበሃል ወይ ከዓ መርዓ ብወለዲ እንዳተሰርዐ ይግበር ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ መርዓ ውዕላታዊ ይግበር ጓልና ከምዚኣ ወድና ከምዚ ተባሂሉ ውዕላት ይፍፀሙ እሞ ከምዚ ዓይነት ይገብሩ መጀመርያ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብድሕሪ ሕፅያት ተባሂሎም ይፅውዑ ኣብ እስራኤላውያን ባህሊ ሕፅያት ክበሃል ከሎ ከም ምርዕዋት እዮም ዝቁፀሩ ከምዚ ብዘመን እዚ ሕፅያት ፀኒሕካ ድሓራ መርዓ ተሓልፎ ዓይነት ኣይኮነን ሕፂ ተባሂሉ ኣብ ዕብራውያን ምርዑ እዩ ዝቁፀር ሕጂ ከም ምርዕዋት እዮም ዝውሰዱ ማለት እዮም ከም ምርዕዋት ተቆፂሮም እንዳኸዱ ከለዉ ምናልባት እዚ ክሪኦ ኢና ድሓር ግዜ ተሎ ንዓመት ምስ ስድራ እያ ትቕመጥ ፍልይ ዘብሎ ሕፂ ትኸላ ምስኡ ይትቕመጥን እያ ንዓመት ምስ ስድራ ትቕመጥ ንምንታይ ዝኾን መስለኩም ኣብ ዓመት ዝኾነ ዓይነት ናይ ጌጋ ነገር እንተደኣ ተገይሩ ትውዕል ይፈርስ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንዓመት እንዳተቐመጠት ከላ ገና ሕፂ ትኸላ እዩ ዝጥንሲ እዚ ኣጋጢሙ ዮሴፍ ምፅእ ምስ በለ ሰለስተ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ወይ ክሓድጋ ኣብ ህዝቢ እንዳፍለጠ ገሊፅዋ እዚኣ ከም ዝበዲላትኒ ኢሉ ይዛረብ እሞ ድሓር ፍትሕ ይፍፀም ማለት እዩ ወይ ከዓ ብሕቡእ ክሓድጋ ይፍትን እሞ ግን ክልተ ወይ ሰለስተ ዊትነስስ ወይ ምስክርነት ይገብር እዚ ምስ ትገበረ ድማ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ብሕቡእ ሓድጋ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ምስኣ ነብር ሕጂ ምስኣ ክነብር ከሎ ፀገም እንታይ ናይ ሙሴ ሕጊ ኣፍሪሱ ተባሂሉ እቲ ሕብረተሰብ ኩሉ እንዳፈለጦ እዩ ዝነብር ማለት እዩ ዝሽግር ኣሎ ምናልባት ጥቕስታት ንትደልዩ ግዜ ስለ ዘይወስድ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለ ክነግረኩም እየ ንህዝቢ ንኩሉ ክነግር ዝተዋህቦ ብጥቕሲ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 22 ካብ ቁፅሪ 23 ክሳዕ 24 ኣሎ ብሕቡእ ክሓድጋ ድማ ከም ዝኽእል ዝተነግሮ ድማ ኣብ ዝህሉቅ ምዕራፍ 5 ካብ 11 ክሳዕ 31 ኣሎ ምስኣ ብሓደ ክነብር ድማ እንተደልዩ ድማ ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 11 ኣለዎ እዚ ዮሴፍ ዘገርም ሰብኣይ እዚ ነገር እዚ ሰሚዑሲ ከመይ ዓይነት ተሰሚዕዎ ይኸውን ኢልኩም ትሓስቡ ተሓፂዋ ዝነበረ ኣዝዩ ዘፍቅራሲ ኣብቶም ህዝቢ ሕሊፉ ክባ ኣይፈትወን እንታይ ይብለና ትቃል ክገልፃ ኣይፈትወን ደስ ኣይብለኩምን ክገልፃስ ኣይፈትወን ዝተገብረ ነገርሲ ኖ ንሰባት ኣነ ኣይነግርን እየ ኢሉስ ብሕቡእ ደኣ ሓድጋ ፈተነ እምበር ክገልፃ ኣይፈተነን ይብለና ትቃል
እዚ ናይ ዮሴፍ ጻድቕ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ ሎሚ ንማዓንቲ ንዛረባ ግን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ዮሴፍ ብዛዕባ ማርያም ኣይኮንና ክንዛረብ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሞም ነቢያት እንታይ ብሉ ነይሮም ሕፃን ክመጽእ እዩ ሓደ ሕፃን ፍልይ ዝበለ ሕፃን ከም ዝመጽእ ይንገር ነይሩ ነቢ ሚክያስ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 2 እቲ ዝውለደሉ ቦታ ከይተረፈ እዩ ነጊሩ እዞም ደቅና ትርእይዎም ነርኩም እንታይ ኢሎም ኣብ ቤትልሄም ከም ዝውለድ ተነጊሩ ማለት እዩ እዚ ጥራሕካ ኣይኮነን ነቢ ኢሳያስ ድማ ቅድሚ 700 ዓመት እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ወይ ከዓ ምዕራፍ 7 እንታይ ኢሉ ነይሩ መስለኩም ካብ ድንግል ከም ዝውለድ እንደገና ከዓ ክውለድ ከሎ ከዓኒ ሕፃን ከም ዝወሃብ ካብ ሰማየ ሰማያት ከም ዝወሃብ እምበር ብናይ ስጋዊ ርክብ ኣይኮነን ዝፍጸም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ክገብር ከሎ ምልክት ነይርዎም ብዙሕ ይጽበዩ ነይሮም እስራኤል ሲ ሃረር ኢላ ትጽበ ነይራ ሓደ ሕፃን ክመጽእ እሞ እዚ ሕፃን እዚ መጽኡስ እንታይ ክገብረና እዩ ከድሕነና እዩ ካብ ግዝኣት ከድሕነና እዩ ካብ ተፈላለየ መከራ ሽግር ክረድአና እዩ ዝበሃል ልቢ ነይርዎም ማለት እዩ ንምንታይ መስለኩም እግዚአብሔር ምስ ሰባት ክረኸብ ይደሊ እዩ መጀመርያ ኣዳም ክረኽቦ ከሎ እንታይ ኢልዎ መስለኩም ርክብ ክገብር ስለ ዝደሊ ምስኡ ይዕልል ይዛረብ ምስ ኣዳም ሲ ቀጻሊ ዓይነት ርክብ ነይርዎም ቅድሚ ሓጢኣት ምግባሩ ማለት እዩ መጀመርያ ኢና ንሪኦ እግዚአብሔር ምስ ሰባት ክረኸብ ከም ዝደሊ ኣብቲ መጀመርያ ክፍሊ ተሪእና ምዕራፍ 3 ግን ምስ ተባላሽዎ እንታይ ኢልዎ ሎና ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ኢልዎ ዝዕልለሉ ዝነበረ ቦታ ምስኡ ዝረኸበሉ ኣምላኽ ምስኡ ኮይኑ ዝዕልለሉ ዝነበረ ናፊቑሲ ድሕሪ ሓጢኣት ግን ምፍልላይ ስለ ዝተፈጥረት እንታይ ኢልዎ ኣበይ ዳ ኣለኻ ኢልዎ ብጣዕሚ እያ ተገርመኒ ተቓል እግዚኣብሔር ሲ ኣበይ ዳ ኣለኻ ኢሉ ሓቲትዎ ምናልባት ድምፂ ኣዳማምፃ ከምዝናት ኣይኮነን ንኾን ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ኣበይ ዳ ኣለኻ ኢልዎ ድሓር ሓደ ነገር ክገብር ደልዩ ምስ ሰባት ክረኸብ ደልዩ እግዚኣብሔር ምስ ሰባት ምስኦም ክኸውን ደልዩ ሓጢኣት ግን ፈላልዩ እግዚኣብሔር ጥበበኛ ስለ ዝኾነ ካልእ መገዲ ምሂዙ ምስ በዓል ኖህ ብግሊ ክረኸብ ምስ ጀመረ ድሓር ግን ሓደ ህዝቢ ምስ ሓደ ህዝቢ ክረኸብ ደልዩ እቶም ህዝቢ ከዓ እንታይ ይበሃሉ እስራኤላውያን ወይ ከዓኒ ዕብራውያን ንብሎም ብልምዲ ኣይሁዳውያን ክረኸብ ደልዩ እንታይ ፈጢሩ መራኸቢ ድንኳን ዝበሃል ሙሴ ክሰርሕ እሞ ኣብቲ ውሽጢ ኮይኑ ክረኸቦም ደልዩ ማለት እዩ ንሱ ብቲ ውሽጢ ኸውን ሓደ ሊቀ ካህን ኣብ ዓመት ኣቱ ምስ እግዚኣብሔር ሽዑ ርክብ ገብሩ ማለት እዮም ንሱ ከዓ እቲ ሰብ ሊቀ ካህን ዝኾነ ከዓ ናብ ምን ምፅእ ናብቲ ህዝቡ ንእስራኤል ካብ ኣምላኽ መልእኽቲ እንዳምፀአ ኣምላኽ ከም ዝረኸቦም ብኦም ዓይነት ምርኻብ ተፈጢሩ እዚ እንታይ ገይርዎ ሓጢኣት ይኾም ገይሩ ሓጢኣት ስለ ዝነበረ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ምረኸቦም ሲ ደረት ተገይሩሉ እግዚኣብሔርስ ኣብቲ ቅድስቲ ቅዱሳን ጥራሕ ኢኻ ትረኽቦ እምበር ኣብ ደገ ክትረኽቦ እንተኾንካ ብውሱንነት ኢኻ ትረኽቦ ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ድማ ቅፅል ኣብቲ ውሽጢ ተንት ወይ ድማ ኣብቲ ውሽጢ መራኸቢ ድንኳን ክረኸብ ምስ ፀንሐ ሓደ ዘገርም ነገር ድማ ተፈጢሩ እስራኤላውያን ብሓጢኣት ኣዝዮም እንዳበዝሐ ኸይዱ ሓጢኣቶም እንዳበዝሐ ኸይዱ ሕጂ እግዚኣብሔር ከዓ ምስ ሰብ ክረኸብ ከዓ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ምስ ሰብ ክረኸብ ሪሌሽንሽፕ ክገብር ብጣዕሚ ድሌት ኣለዎ ሓንቲ ተገርመኒ ጥቕስላ ንዑናይ ሞ ምሳይ ዘፀአት ምዕራፍ 4 ኦሪት ዘፀአት እታ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ እያ ዘላ ምዕራፍ 4 ኣብ ቁፅሪ 34 ንረኣያ እሞ ኣብ ገጽ 91 እያ ዘላ ብሉይ ኪዳን ቁፅሪ 34 ሽዑ ነቲ ድንኳን ምርኻብ ደበና ኣጎልበቦ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ናብ ማሕደር መልኦ እቲ ደበና ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝዓረፈ እቲ ክብሪ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ማሕደር መሊእዎ ስለ ዝነበረ ሙሴ ናብ ድንኳን ምርኻብ ከኣቱ እንታይ ትብል ዘላታ ፅሕፍቲ ኣይከኣለን ሕጂ ረኣይዋ እዚኣ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ነቲ ድንኳን ውሽጢ ዘሎ ቅዱሳን ብሙልኣት ስለ ዝወረደ እግዚኣብሔር ሙሴ እኳ ኣዝዩ ፍቱው ዝኾነ ብእስራኤላውያን ዝነበረሲ ናብቲ ውሽጢ ቅድስቲ ቅዱሳን ከኣቱስ ኣይከኣለን ትኽብሪ ስከእትዎ ኣይከኣለን ሕጂ እግዚኣብሔር ሓድሽ ነገር ክፈጥር ጀልዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከምኡ ክገብር ከሎ ሓድሽ ነገር እዩ ዝፈጥር ሕጂ ዘለዋውያን ምዕራፍ 1 ንዑናዮ ከለኹም ኣብኣ ዘላ ቁፅሪ 1
እግዚአብሔር ንሙሴ ጸውዖ ካብቲ ድንኳን ምርኻብ ድማ ከምዚሉ ተዛረቦ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ኮይኑስ ንሙሴ እንታይ ገይርዎ ብደገ ዘሎስ ክጽውዖ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ትርከቦም እንታይ ኮይኑ እንዳተቀየረ ኸይዱ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ኣውፂ ኢልና ድማ ንኺድ ናብ ኦሪት ዘሁሉቅ ምዕራፍ 1 ኦሪት ዘሁሉቅ ምዕራፍ 1 ሕጂ ካብቲ ድንኳን ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኮይኑ ይጸዊዕዎ ንሙሴ ማለት እዩ ኦሪት ዘሁሉቅ ምዕራፍ 1 ድማ ምስከድና كم زبل نركب مالتي قطر 1 كاب مدر قبصي كاب زوصو كاب كالئيت عمد ابتا خالئيت ورحي بقداميت معالت እግዚአብሔር برخا سينا اب دنكان مرخاب نموسي كم زيلو تزاربو دانيرات عنتوي كابت دنكان مرخاب زياخن اب دنكان مرخاب او وشت خاات حجكن فقيدلو مالتي እግዚአብሔር ምስባት ከረኸብ ከም ዝንዳበለ ኸይድ ጸኒሑ ማለት እዩ ነኖ ዓመታት ድሓር እስራኤላውያን ሓጢያት ገብሩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ይመጽእ እሞ ይቐጽዖም ከምዝና ዓይነት ሪሌሽንሺፕ ርክባት ክግበር ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ እዋን ግን እንታይ ገይሩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ በጠቅላላ ስለ ዝሓዘነ እግዚአብሔር እንታይ ገይኑ ካብቲ ናቶም ዝነበረ ቤተ መቅደስ ኣብ ቤተ መቅደስ ውሽጢ ድሓር መጽዩ ቤተ መቅደስ ይረኸቦም ነይሩ ካብቲ ክብሪ እንታይ ኮይኑ ክኸይድ ከሎ ንርኢ ክብሪ እግዚአብሔር ቀስ እንዳበለ ካብኣቶም ከልግስ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ንነዊሕ ዓመታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተማሃሮ 400 ዓመታት እዮም ዝብሉ ገሊኦም 430 ዓመታት ሓደ ድምጺ ኣይነበረን እግዚአብሔር ምስኦም ክረኸብ ሓረር ዝብልዎ ዝነበሩሲ እትርክባቶም ግን እንታይ ኮይኑ ብሓጢያት ምኽንያት እንዳላሕለሐ ኸይዱ እዛ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ሕጂ ሓድሽ ምቕያርያ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አማኑኤል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማየ ሰማያት ስጋ ለቢሱ ኣብ ድንግል ሓዲሩ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠኒሱ ተወሊዱ ኣብ ማእከሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ክመላለስ ፈቂዱ ኣይሐጉሰኩም ኣለኹም ዶምሳይ እልልታ እስክነ ዝጎይታ አማኑኤል ጎይታ ይባረክ እሞኻ ዘይግብኦም ክነሱ ክብሪ እግዚአብሔር ገዲፍዎም ዝነበረ ብክብሪ እግዚአብሔር ግሎሪ ኦፍ ጋድ ዝግለጽ ዝነበረ ብሉይኪዳን ሕጂ ግን ባዕሉ ስጋ ለቢሱ መጽ ኣነ ዘገርመኒ ካብ ናይ እግዚአብሔር ካብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ከመይ ጌሩስ ስጋ ክለብስ ፈቂዱ ያትገርመኒ ምክንያቱ እቲ ስጋ ዝለበሶ ዝደክም ዝሓምም ዝጸምእ ዓይነት ስጋ ይለቢሱ ኣምላኽ ክነሱ ጋድ ማን ስጋ ድማ ለቢሱ እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ማቴዎስ ከነንብቦ ከላን እንታይ ኢልና ክልተ ነገር እዩ ሓደ እንታይ ክገብር ንህዝቡ ከድሕን በቃ ንህዝቡ ከድሕን ይመጽ ንህዝቡ ከድሕንስ ስጋ ለቢሱ መጽ ሕጂ እቲ ስጋ መልባሱ ሕጂ ውትንተናታት ያኣቱኒ ግን ስጋ ለቢሱስ ንህዝቡ ከድሕኖ ከም ዝመጸ አማኑኤል ምሳና እዩ ክንብል ከለናሲ ኩሉ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና እዩ ክንብል ከለናስ ዝረድአና ክንስእን ከለና ሳብ ጥቃና ኣሎ ማለት እዩ ክሽግረና ከሎ ሳብ ጥቃና ኣሎ ማለት እዩ ክጽግመና ከሎ ሳብ ጥቃና ኣሎ ማለት እዩ ሰባት የዳሉ ዲ እግዚአብሔር የዳሉ እዩ ክንሓምም ከለና ሓኻይም ኣለውና ሓቀ እዚ ኢየሱስ እዚ አማኑኤል ምሳና ዝበልናዮ ግን ልዕሊ ሓኻይም እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኢየሱስ እዚ ግን ልዕሊ ካልኦት ሰባት እዩ ዘገርም ነገር እዩ በቃ ኣላሽ ኢሉና ተወዲኡና ዝበልናዮ እዋን አማኑኤል مسمن خول مساناي كل جزء خن كيد كلنا أمانيل مسمني مساناي أمانيل مساناي دابلنا خن كيد علنا زجرم نجر يسوع كريستوس أبز مدرزي أجلجلوهم زجرم عين أجلجلوت أجلجلوهم منسترو وديو مسكدة أجلجلوت وديو نسماي مسكدة أبسماي كوينو دما أنت جيرو مسلكم وحجت نزل علم مسخم زقون كا كسدلكم يلو عبيت كريستيان كله كله نري كم حدا جزء تزاربنا نيرنا بيت مقدس أبز زمان زي بيت كريستيان كابت جمر جميرة كساعة ود سلسة بيت مقدس يزولو حدا بيت مقدس انتايو بقلنا أمنت زقنا بيت مقدس محدري أملاخ كوينا منفس قدسي أوشتنا حدر فغيدو مالتي تأماني البروميس قبر الناسي انتا جيرو قال آتيسي منفس قدس أوشتنا حدر حج بيت مقدس مني بيت مقدس عنن نسخاتكم ببقلنا
تخاليت بيت مقدس بلاد ما لوكال تشرش بيت كريستيان ناي مدهاني عالم بيت كريستيان مقدس ناي منيا مقدس ناي منيا مقدس ناي እግዚአብሔር ያትህንጻ አይኮነን ቶም ሕብረት አመንት ሁሉም ድማ እግዚአብሔር ብዘገርም ነገር መንፈስ ቅዱስ ይግለጽ እሞ አብዝ እንዳወረደ ንኹላትና ሽግርና ይፈትሖ ማለት እዩ ታሳል ሴት ቤተ መቅደስ ድማ እግዚአብሔር ጥራሕ ዝፈልጣ ዩኒቨርሳል ቸርች ትባል ሓንቲ ቤተ መቅደስ እዚያ አይትረደእናንያ ولا كن سرحات دلناون فصيم አይትመጽና ወላ በእምሮኻውን ክትበጽሑ ይትኸልኒያ ሓንቲ ቤተ መቅደስ አላት ናይዞም ኩለን ቤተ መቅደስ ጠቅሊላስ ሓንቲ እግዚአብሔር ጥራሕ ዝፈልጣሉ ከይድ ኮሎ ንማሕበረይ ደጌታት ሲኦን አይ ክሒልዋን እዮም ክብል ኮሎ ነታ ዩኒቨርሳል ቸርች ይዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ነታ ሓንቲ ቸርች ሲ ዝብላ ነዓስ ደገታትና ሲኦላት ጸላእት መጽዮም ሲ ሓይሎም የለና አይልና ሕጂ አማኑኤል አምንታ ያለው ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ኣሎ አማኑኤል አብ ያለው ኣብታ ሎካል ቸርች ኣብ ሓንቲ ከተማ ዘላ ሎካል ቸርች ኣሎ አማኑኤል አብ ያለው ኣብታ ዩኒቨርሳል ቸርች ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሁሉ ተወዲኡ ድማ ድሓርታ ናይ መወዳእታ ግን ቤተ መቅደስ ዘይብላ ኣዚና ንናፍቃ ሓዳሽ ሰማይን ሓዳሽ ምድርን ርኢኹ እንዳበለ ትወርድ ካብ ሰማያት ቤተ መቅደስ ኣላ እዛ ቤተ መቅደስ ያ ግን ተገርምያ ኣብዛ ቤተ መቅደስ ያ ድኻም የለን ሕማም የለን ስቅያት የለን ሽግር የለን ቤተ መቅደስ ዝበሃል ነገር ሲ من يشع بيت مقدس مثلكم أنا نسخاتكم نايكونا يشع بيت مقدس بعلو تأماني إلي بيت مقدس أجزابير مسكن بعلي يسوس كريستوس بيت مقدس شو بيت مقدس شعو أنا نسخاتكم نابكعي بيت مقدس رحبانا يكون شعو بعلو سوسي أجزابير بعلوس بيت مقدس أخوني بعلو بيت مقدسنا من تايلو الله زجرم نجر نكريستوس انتينا موارستو نجزابير كا ورستو أزياسي منو معلت قد حسبوا على تتوعلس كترخبوا تقولوا ده كبيدي نجزابير منفس يخمي يركع هات ورسو نجزابير جني فلت أولي نجزابير يفلت أولي حدا وان يسيفسي زي أي لخوديه أبز مدرزي خيد كله حدا حبي نجر استزار والله ذا فترة منعناي معرف حمسة سائلنا خنودي إناين وحلكمني ذا فترة معرف حمسة مودة أتخصنا بوتهم كله كود كله خبز مدري خيد كله كموت كله استزار بعيسيف ذا فترة معرف حمسة أبوتر عسران كلتن كان بباع يسيف دما نسون بيت أبوون أبجبسي تقمتو يسيف كا 110 عمت جيرو نبره يسيف دما ندك إفريم كسع سالساي ولدور أي دك ماكير ود مناسي خا أبرك يسيف تولدو يسيف دما نحواتو زيارة أيوة أنا أموت هاللخو أملاخ جنا بحكي كبس حكومي أبزا مدرزي أخا نبتا نابراهامن نيساقن يعقوبن زما حللو مدري كدا يبكميو بلو أملاخ بحكي كبس حكومي እግዚአብሔር ንሃገርና በሐቂ ክበጽሐዩ እግዚአብሔር ንህዝብና በሐቂ ክበጽሐዩ እግዚአብሔር ንህዝብ ቤተ ክርስቲያን በሐቂ ይበጽሐሎ ክበጽሐ ይኻል እንደገና እዚ ልዎም ይኸይዱ በትንቢት ይተዛሪብ የሴፍ ሕጅታዩ እግዚአብሔር ምሳና ይኽንብል ከለናሲ እግዚአብሔር ቪዚቴሽን ኦፍ ጋድ ስለዘሎ እግዚአብሔር ምብጽሕ ስለዘሎ ክሽግረና ከሎ ስለዝበጽሐና ክጽግመና ከሎ ስለዝበጽሐና ሓደ ጊዜ ኮንትራቨርሺያል ዝኾነ አካራኻሪ ነገር ክገብር ከሎ እንታይ ይገብር እግዚአብሔር ስለዝበጽሑ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ኢሉ የሴፍ ኣብ እስር ቤት ከሎስ እንታይ ኢሉና አምላኽ ምስኡ ነበረ ተደጋጋሚ እዚ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩስ ክሳዕ ራእይ ዮሐንስ እዩ ዝኸይድ እዚ ጥቕሲ እዚ ዓብይ ጥቕሲ እዩ ኣሕዋተይ አምላኽ ምሳና እዩ ስኢልካ ንዕላል ድርቢ ተብሎ ኣይኮነን አምላኽ ምሳና እዩ ዝብል ቃል ረዚን ቃል እዩ ኢማኑኤል አምላኽ ምሳና እዩ እስከ ሓፊልና እግዚአብሔር ምሳና ኢልና ንወዲና ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር ምሳና እዩ በሓደ ኮይና እግዚአብሔር ምሳና እዩ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ጎይታ ይባረክ ምናልባት ጊዜ ተለዎም በአምላኽ ምሳና እዩ መዝሙር ገብሩልና ጽቡቕ ጎይታ ይባረክኩም እዚ ኮይኑ ጊዜ ተኣኺላ ግን ባሰር ክነግረና እዩ ጎይታ ባረክኩም ተባረኩ
كبرنا أملاك كبرنا أملاك حدا كبرنا እግዚአብሔር ይሁን كلنا بحنسا حدا خلت سلسته مسبلكم عاويلكم أمانوئيل بلو تسامع لهم تلا قال لهم عائدكم قال لهم أمانوئيل كتب له خلكم كفلتكم يا أمانوئيل مساخم مخانو حدا كلته سلسته أمانوئيل دقنا أمانوئيل أملاك مسانايو أملاك مساخايو أملاك مساخيو እግዚአብሔር ይመስገን كبرنا أملاك يخون شمعة ولعنا حدا مزمور زميرنا تسلينا كنكيدنا توم شمعة حيسكم زلهم قلطيفكم بقلطف اب نفس وكفسبكم زبصح غبروا ودينا صباح كنمصينا نغو اغلغلوت አለውና ዛ ሰንበት ዚያ አብታት መጽ ዘላ ሰንበት ግና حدش عمل ስለዝኾነ ሽዑ ሰንበት ፕሮግራም አይህልወና ነው ሕጂ ግና ኸይድኩም አዕሪፍኩም ጽባሕ ንጎ በሐንሳ ኮይና እግዚአብሔር አምላኽና ክንባርኾ ኢና ክብርና አምላኽ بقلطف زقلطف توم دياقونات اغلطفوا وايهم ذا شمعة افراتا بيلا ودي عليها كزمري لهن نيرا اموداتا حنت لكن سالينا كلخاتكم ودم سبلنا مزمور قدم خاتكم ابز مدرك كتمصيهم مو مذكرتات خون سالي كنسالينا ايلوم الله توم ناي ميديا نعاتهم غزي خبومي مالتي اجينا كلنا بحنسا مصينا تشمع حزنا هذا مزمور كنزمر هنا يسوع كريستوس قويتا نبزا مدرزي أخمت كله برهان عالم كويني متي بعد قويتا أنا برهان عالمي إلو كبرنا أملاك يخون برهاننا بعالم متي لك سبات جنا قبرهم كوفي مو كبرهان سي سلمات فتو يسوع بعلو برهاني برهان كويني متي نزات سلمات زخونة عالم كبرها الله يمتي مس أملاك كفالتا كبر እግዚአብሔር كم زخن قرنا تصنع كقلص إذا تسوي رزنا برا خبري نعنا جهود كقبره أب كبر እግዚአብሔር كأتولنا أب برهان እግዚአብሔር كأتولنا يسوع ود أملاك برهان حزو كاب سماي زمت كبرنا أملاك يخون سلز برهان شمعة أبرهنا انتهينا نبل زلنا يسوع كريستوسنا عالم برهان كوينو خم زمت برهان عالم كم زخونه نحن دما ناتو تما قلت سلازغنا كريستوس ابلبنا مساتوه نحن دما برهان عالم إنا قويتاكم يلونا له سخاتكم برهان عالم يخم سخاتكم جعو مدري يخم يلونا كبرن قويت لازم مزمور كنزمرينا بحبار كوينا حرين قويتا مسكينا أقل قلوسنا كنود إنا هقستي ليتي هدتي ليتي تدالك خندي ينتبرخ هدو برهانكي سبات يمرح نبتي مدحاني تولدلو يبرا نوا
عساكن ندوس قروم دهايو كريستوس تولد سلام كيهب يمرح سنة Gusti leiti, هدتي ليتي يتوب لبي بروخ زيرخي عابي بسهرات نتودهاي Christos تولد سلام كيهب سلام زل عالم نشه قرآن Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round the unvirgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, the shepherds quake at the sight. Glory stream from heaven afar. Heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy only face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, holy in your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Worthy is the praise. I will praise no other. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. ክብርን ጎይታ ነዚ ጎይታ እዚ ከነመስግኖ ኢና ክብርን ኣምላኽ ይኹን መንፈሱ ኣብ ማእከልና ኣሎ ይበፅሐና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ወእግዚአብሔር ኣምላኽና በዛ ምሸት እዚኣ ነመስግነካ ኣሎና ከምዚ ኢልና ብስምካ ተኣኪብና ኣብ ኣፀድካ ተረኺብና እስኻ ዝገበርካያና ዘክርና ከነመስግነካ ዕድል ሂብካና ወጎይታ ንሕና ብምሉእ ልብና ብኩሉ ሓይልና መንፈስና ብነፍስና ንኣኻ ክንፈስስ ንኣኻ ከነመስግን ከለና ክብርኻ ከዓ ኣብ ማእከልና ስለ ዝመፅእ ወእግዚአብሔር ብህላውነትካ ስለ ተዕግበና ንኩላና ወእግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍና ብሕያው መንፈስ ቅዱስ ሪፍረሽ ስለ ትገብረና ስለ ትሕድሰና ጎይታ ክብሪ ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ንበካ ኣሎና ወእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ዘመንና ብሂወት ክሳዕ ዘለና ነዚ እናዘክርና እናተሓጎስና ከነኽብረካስ ፀጋ ብዝሓልና ወእግዚአብሔር ካብ መጀመርተናስ መወዳእታና ፀብቐልና መወዳእታና ብክብሪ ይኹን መወዳእታና ብሓጎስ ይኹን መወዳእታና ብዓወት ይኹን መወዳእታና ገፅካ ምርኣይ ይኹነልና ንናፍቐካ ጎይታ ገፅካ ክንርኤካ ይኹነልና ወጎይታ ክንድህስሰካ ሓቂ ንስኻ ዘድሓንካና ጎይታ ኢልና ንኣኻ ክንባርኸካ መወዳእታና ከምኡ ይኹነልና ወኣምላኽና ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ንበካ ስለ ዝነበረና ኩሉ ኣገልግሎት ስለ ደቅና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተገብረ ብኣኻ ይኾይኑ ንኣኻ ክብሪ ንበካ ጎይታናን ኣምላኽናን ሕጂ ድማ ኣገልግሎትና ወዲእና ነናብ ገዛና ክንምለስ ከለና ጎይታ በረኸትና ክሰርቕ ዝመጻኢ ቅፅዓዮ ወእግዚአብሔር ብሰላም ብድሓን ካብ ኩሉ ዕንቅፋት ሓሊኻ ንቤትና መለሰና ቤትና ከዓ እግዚኣብሔር ምስጋና ዝመልአ ቤት ጸሎት ዘለዎ ቤት ኣምልኾ ዝመልአ ቤት ሰላም ዘለዎ ቤት ፍቕሪ ዝበዝሓሉ ቤት ክኾነልና ቤት ጸሎትን ቤት ኣምልኾን ቤት ስግደትን ንስኻ ዘለኻሉ ቤት ክኾነልና ንዓኻ ሓሊፍና ንበካ ኣሎና ጎይታ ክብሪ ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ይኹን ስለ ዝነበረና ግዜ ተመስገን ብሽም የሱስ ኣሜን እግዚአብሔር ይባረክ በረኸት ክንባረኽ ኢና እሞ ብኡ ክንውዲ ኢና ኤፍራታ መፅያ ድያ ኣይመፅትን ኦኬ እዳውና ልዒልና በረኸት ተቐቢልና ክንከይድ ኢና መፅያ ወርሺ ኤፍራታ ፕሊዝ ካም ቁርብ ክንዕገስ ኢና ኣዝዩ እግዚኣብሔር ዝሃባ ፀጋ ስለ ዘሎ ኣምላኽ ካብዛ ማሕበር እዚኣ መንእሰያት ብፀጋ ቀቢኡ የልዕል ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ደው ኢልና ምሳኻ ክንዝምር ኢና كمان إفراتا نيشتي قول عخوينا تحقيفا متصل كلا ذكرني
ሕጂ ኸ ዓባይ ጓል ኮይና ቁመታ እኮ ሓሊፋ እንታይ ተሪፉኒ almost praise God كلنا اسكنتاق على حنسا كبرن እግዚአብሔር ይኹን ከምዚላ ጀሚራ ጽባሕ ሃበይ ከም ትዝምር እንታይ ከም ትኸውን እግዚአብሔር ይፈልጥ እግዚአብሔር ክትቀመላ ጸሎትና እዩ ንኹላቶም ደቅና ኣብ ክብሪ ከምጾም እግዚአብሔር ዘገልግሉ ክገብሮም ንጽልዮ ጸሎት እግዚአብሔር ሰሚዑ ክምልሶ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Shall soon dissolve like snow. The sun forbade to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be
قبرنا أملاح بركتنا تقبلنا من كيدينا قد ما خدنا خمس زبالكم سودانا أبزن قدمي تمسينا سلي كن سالنا تم تهاويكم تخلوا دحين أنت تسألنا يمكن ذكر من أنت دحري ثلاثة أربعة عمش تعمد تمارسنا خنري وخلنا كجرمنا ما ذكرت أخواننا لنا دون العلنا بركتكم كبرنا جابيري بارككم بيرقصيم لسلكم سلام دما يهبكم جابير متاوكمن موصاكمن مدقاسكمن متنساكمن يحلو جابير أبتخدو زبره كله مغوسو أبقصكم يكبر كفوتنا بركة سماء يهبكم زبركة زي بسم أبون ودن منفس قدسن أبلع النفس وقفكم بر الله تباركوا مس بركاتكم جيدو جابير يبارككم ودينا هنا قلقلتنا أتم كتسؤلوا زبالكم قلتفكم أنتم تسألون أبز ديب بولو قلتفنا ودينا هنكيد